ओहो समय से एते हेलानी बाबा कहते एई गछ मूलक आसे बोली कुआडे गले जे बाबा अरे हाँ परा मु भी सेई बाबा को अपेक्षा करछि मते पता चिड़चिड़ लागले कुआडे गले से बाबा भाउज एते समय कुआडे गले जे अरे मु आगे पळी आइली भाउजों कहली पछटिया घर काम करी आसीबे आ हेई परा मो धन आइलानी भाउज रख बा तो भाउज अच्छा बाबा बाबा कहि मते घर रखे थई देलनी काम बंद करी मसी तू पहुंचले ए बाबा काई बाबा काई बाबा काई मु आसी गली बस्या पाटी बाची बच गला एतरा तम माइकिनी आरब छुआ पिला आसी गले बाबा आई अम्मा मु आसी गली बस्या नकरी डेरी तम दुख नहीं जी मु बेक रे भरी शून्य बेग साइड दौनु तमे आसिला जे हेले बाबा गांधी ओ बाबा आसीबे बाबा अंतर जमीन आसी को जगह रे उबा होते मु भी जाई ए सुनो बाबा जाकू देबे गोटा गुआ ता घरे सुबिबो क्वा 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 अच्छा आइ गोटे कोआ 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 बाबा हाँ 7 वर्ष होला मोर पिला छुआ किछि नाही तमे कोन जन्म करियो जन्म कला वाला सिए ना आ तुम बाबा मु सेई कथा कहू देखु नांती मस्ती गुटा पानी टांकी भले हैछि हेले 7 वर्ष होला किछि होउनी बाबा से टाइम ही गला हला ए सुनो मोर संगे एक बार बोलो कोन दिल्ली धड़क धड़क मा बाबा आयम मा बोलू ना दिल्ली धड़क धड़क मा बाबा आयम मा दिल्ली धड़क धड़क मा बाबा आयम मा दिल धड़क धड़क मा बाबा आयम्मा दिल धड़क धड़क मा बाबा आयम्मा अरे एटा कोन करे आयम्मा कोन बाबा कथाटा बुझु ना सुनो मु होची आई तमे होच मा हला बाबा आयम्मा मु स्टोरीटा पकई देले पूरा वायरल जीव लोक सब रील्स करियो कथाटा बुझु ना पूरा ट्रेंडिंग के आसीयो बारी दिल धड़क मा बाबा आयम्मा वो दिल धड़क मा बाबा आयम्मा दिल धड़क मा बाबा आयम्मा तमे को बालू के एत कथा गपुज कह तमे एते चुपचाप ହେଇକି बसु ना अनेल एठे जे धरा पड़िबो मारी की गोड़ पड़ मागी देबे बालिके आज्ञा बाबा तुमको देखले लागु जे तमर बहुत प्रॉब्लम अतीत भविष्यत वर्तमान सबरो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अच्छा पाको पळे आस दूरे के भलो बालिके कोन हेची बालिके बाबा मोर होउनी कोन छुआ छुआ बाबा मो दुख टिके सुनंतु बाबा 7 वर्ष होला मो स्त्री खाई पी की पानी टांकी भलिया फुल की फाटी बागु बसलानी हेल हो 7 वर्ष कोन 7 मिनिट रे पिला करी देखबो यो बाबा अरे बस बाबा बा अंतर जमी से केते बेले छुआ कर देबे ता ठीक यार नहीं बाबा दया करंतु चिंता करनी बाळा चिंता करनी आपण जहा पाइबे पूरे परे घांटी देगी आई हां बा आपण गोटे होमर व्यवस्था करबो आज्ञा आज्ञा होमर टिके भलो घियो ढालिबो को घियो देबी टिके अठालिया घियो ढाली बाबा को जाने हमर से घियो भारी पसंद दिल की धड़क बाबा आयो
ଫାଇନାଲ ଏଇଥର ତମ ଛୁଆ ହବ ଏ ଶୁଣୁନ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତକୁ ଡାକି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଯଦି ପଶିଲା ତମ ମାଇକିନିଆ ପେଟ ଭିତରେ ଭଲ ଛୁଆ ହବ ଆଉ ଗୋଟା ପୁଣି ଝିଅ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଫୁକିଲେ ହାଲିଆ ଭୋଟ କଣ ସେଇଟା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆଲିଆ ଭୋଟ ସେ ତା ମନ୍ତ୍ର ବାବା ଫୁକିଲେଣି ଗଲା ଆଉ ବାବା ମୋ ଝିଅ କଣ ହେଇତ ଦିଅ କୋଉ ତୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ ଆରେ ଲଇଲା ଦେଖୁନୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଛିଡା ହଉଛୁ ଆଉ ଆಯ್യോ ବାବା କଣ ଏ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଇଏ କଣ ଯଦି ପୁତ୍ରୀ ହେଲା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ପୁରା ଢୋଲ ଢାଲ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ଯଦି ପୁତ୍ର ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଭଳିଆ ପୁରା ଚାକା ଟୋକା ଦବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କଲି ନା ତାଙ୍କର ନିବାଳିକା ଅତି ଶୀଘ୍ର କି ତମ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ରୀ କି ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଏ ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ବାବା ଏ ମା ବାବା ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ ପୁଅ କଣ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଭଳିଆ ହବ ବାଳ ଦତ୍ତ ଭଳିଆ ହବ ନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ପେଟରୁ ବାହାରିଛି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ କଲାଣି ହେଇ ର ତୁ ପାଟି କରନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲ ହେ ର ସେଇଠି ଛିଡା ହ ହେଇ ଇଆଡେ ଜମା ଆସିବୁନି ବାବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ କଣ ତ ମାଇକ୍ ନାଉ କି ନେଇ ଯାଉଛି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ର ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଆଳ ଧରି ଧରି ମଣି ତମେ ଦିଅ ଟିକେ ମାରି ଘୋର ଅନର୍ଥ ତାହେଲେ ବାବା ଆମେ ବି କଣ କରିବା ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନର ବିଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ବାବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଇ ବୁଝିଲ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ହଁ ଆରେ ଶୁଣ ଆମର ସେଟା ଅଠା ଘିଅଟା ନା ସେ କାଠରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଧରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ତାପରେ ସେ ଧଇଲେ ସେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ହବ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବନି ତମେ କହିଲ ମୁଁ ସେଟା ଖୁଜି ଖୁଜିକି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କି ଆଣିଛ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଆଣିଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲା ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବନି ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସିନା ଛୁଆ ଧରିବ ଛୁଆ କାଟେଇବ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଶଳା ଭଣ୍ଡ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ନା ମୋ ପାଟି କରା ପୁରୁଷ ଓଲଟିଆ ଜାବଟା ଦେବି ତି ଶଳା ଛିଟକିକି ପଡିବୁ ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ଏ ର ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଇଏ ଝାରପଡା ଜେଲର ଦିଟା ଫେରନ୍ତା ଭଣ୍ଡ ଏ ଆମେ ତ ଚାଇନା ରହିଛି ଚାଇନା ବାବା ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି କହନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଏ ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ମା ବାବା ଆଇयो ଯେତେ ଝିଅ ଦେଖିଲି କିଏ କଲିକତା ପବନ ଓରି ଯେତେ ଝିଅ ଦେଖିଲି କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିହନ ତୁ ମୋର ତୁବୁ ତୁବୁ ଡିଜେ ଚେଚା ପାଣି ମୋର ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ସରି ଯାଇଛି ଇଏ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହେଇଗଲା ଆରେ ସେ ବାହା ହେଇଯାଉ ଏଇ ତ ବାଳ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ନ ବୁଝିକି ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ତୁ କଣ କରିବୁ ଶଳା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କାହିଁ କଥାଟା ଶୁଣୁନୁ ଆରେ ଶୁଣ ଇଏ ତମ ମାଇକି ନିଆକୁ ନେଲେ ଭାଇ ସେ ଯାଉ ଆରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ହବ ତମକୁ ସେ ଦେଇଦବ ତମେ ସେ ଛୁଆକୁ ପାଳି ପୋଷିକି ଅନେଇଲ ତମ ବଂଶ ନିପାତ ହବନି ତମର ଦିଲ୍ଲୀ ହୁଏ ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ମା ଏଇ ନେ ଥ ତତେ ମନା କରୁଛି ବାବା ମାନଙ୍କ ଚକରେ ପଡନା ନେ ବାପ ଜମା ଏ ଭଣ୍ଡ ଆଉ ମାତା ବାବା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିବେନି ଯଦି ଆପଣ ପଡିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ମାଇପ ଛଡା ହେବେ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ
ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ଚକରେ କିଛି ପଡନ୍ତୁନି ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି